I da li je na kraju krajeva bolje uzeti slobodne dane za te prekovremene sate ili ih isplatiti svaki mjesec sa vašom plaćom. U ugovoru bi tada bilo navedeno da li se prekovremeni rad nakon raskida ugovora mora platiti ili ne. U slučaju da se ne mora platiti, postoji opcija da se pretvori u dane godišnjeg odmora. Sretan i blagoslovljen Božić i sretnu novu godinu želi vam kupiauto.de. Di ste ljudi? U današnjem videu ćemo malo razgovarati o prekovremenim satima. Objasnit ću vam kako se plaća prekovremeni rad. Da li vam šef može zabraniti prekovremeni rad? Kakvi su porezi na prekovremene sate? Koliko prekovremenih sati smijete imati? Znači u današnjem videu sve vezano za prekovremeni rad. Prekovremeni rad je odavno već dio jedne svakodnevnice od jako puno firmi u Njemačkoj. Ono što ljude najviše zanima koji su nakupili jako puno prekovremenih sati, što se dešava sa tim prekovremenim satima, da li se mogu obrisati, da li ih mogu izgubiti, kako su plaćeni ti prekovremeni sati, da li moraju biti plaćeni više i da li je na kraju krajeva bolje uzeti slobodne dane za te prekovremene sate ili ih isplatiti svaki mjesec sa vašom plaćom. U Njemačkoj je prekovremeni rad precizno reguliran Zakonom o radnom vremenu. Naime, zaposlenici ne smiju raditi više od 8 sati dnevno. Kako bi bili sigurni da se vaša firma pridržava zakonskih propisa, bilo bi dobro koristiti bilo kakav softver koji vam omogućava da vi zapisujete vaše sate, znači vaše radno vrijeme. No većina firmi ima nekakav oblik štemplanja, znači bilo da je to preko nekog softvera na mobitelu, znači preko aplikacije ili preko nekog fiksnog uređaja koji je negdje na zidu u vašoj firmi, pa kada vi dođete štemplate se i tako registrirate vaš dolazak ili odlazak sa posla. Znači to bi bio najprecizniji način dokumentiranja vaših radnih sati, a u biti je na neki način i zakonska obaveza, jer u zakonu stoji da se svaka sekunda vašeg radnog vremena mora evidentirati. Odstupanje od 8 sati dnevnog rada je dozvoljeno, ali samo u slučaju ako u idućih 6 mjeseci postoji način da se to izjednači. I tada je moguće radno vrijeme i do 10 sati dnevno. Znači u idućih 6 mjeseci vam se mora dati više slobodnog vremena. Sada kako najjednostavnije izračunati prekovremeni rad? Što spada u prekovremeni rad? Svako od vas koji radi prekovremene sate naravno to ne želi raditi besplatno. A visina naknade prekovremenog rada ovisi o djelatnosti i o branži u kojoj radite. I plaćanje prekovremenog rada se zapravo izračunava vrlo lako. Jedan od načina stoji u vašem ugovoru o radu, a može biti obični ugovor između vas ili poslodavca ili naravno ukoliko postoji nekakav kolektivni ugovor. I često je u tim ugovorima sklopljen već dogovor kako se taj prekovremeni rad može umanjiti ili povećati. U tom ugovoru o radu mora stojati i kako će se taj prekovremeni rad platiti. Znači u vašem ugovoru o radu mora stojati za koliko sati vi dobivate vašu regularnu plaću. No u ugovoru treba i stojati koliki je iznos naknade za prekovremeni rad, odnosno za vaše prekovremene sate. Najčešća klauzula koja stoji u vašem ugovoru glasi ovako: prekovremeni rad se plaća uz plaću. A u nekim ugovorima zna stojati da je prekovremeni rad već plaćen uz vašu plaću. No budite jako oprezni jer ovakve formulacije u vašim ugovorima nisu legalne. Svi vi koji živite i radite u Njemačkoj znate da plaćate jako puno poreza. Što morate znati oko oporezivanja prekovremenih sati? Naime, vaša naknada za prekovremeni rad se isplaćuje kao dio plaće i naravno i u tom slučaju ćete platiti porez na prekovremeni rad. Pojednostavljeno rečeno, što više radite, više zarađujete. Što više prekovremenih sati, više love, što znači više ćete platiti poreza na kraju mjeseca. Znači plaćanje prekovremenog rada je naravno također oporezivo. Izuzetak su naravno naknade za noćni rad, za blagdane i za rad nedjeljom. No što vi mislite, što je bolje? Uzeti na kraju mjeseca lovu ili uzeti slobodne dane u protuvrijednosti za vaš prekovremeni rad? Znači ovdje ne postoji neka zakonska osnovica koju bi se trebali pridržavati poslodavci ili posloprimci, no međutim jedno je često više ili manje vrijedno od drugog. Stoga ovdje je neka opće važeća izjava i nije moguća. No još jednom ponavljam, ako se zaposleniku isplaćuje prekovremeni rad svaki mjesec, raste njegova plaća, a time raste i njegovo porezno opterećenje. Znači što si više sati odjednom isplatite, to ćete više poreza platiti. Stoga je po mom mišljenju uvijek bolji izbor uzeti slobodne dane,
a ne lovu. Jer vaše vrijeme vam ne može niko platiti, uložite to vrijeme za sebe, za sport, za obitelj, da provedete vrijeme sa djecom i tako dalje. Mnogi od vas su me pitali što se događa sa prekovremenim satima ako date otkaz. Moj prvi odgovor na ovo pitanje bi bio da ovo morate dogovoriti još kod sklapanja ugovora sa poslodavcem, da bi kasnije izbjegli neke neugodnosti. U ugovoru bi tada bilo navedeno da li se prekovremeni rad nakon raskida ugovora mora platiti ili ne. U slučaju da se ne mora platiti, postoji opcija da se pretvori u dane godišnjeg odmora. No u slučaju da dođe do raskida ugovora od strane poslodavca bez prethodne najave, tada mora doći do isplate i postoji samo mogućnost plaćanja. I još jedna napomena za sve one koji nisu ovo dogovorili sa poslodavcom. Ako u vašem ugovoru nema klauzule koja regulira ovaj slučaj, tada morate imati negdje pismeni dokaz o vašim radnim satima, što bi na kraju krajeva bila neka aplikacija ili softver koji bilježi vaše radne sate. Još jedno pitanje koje sam dobio je bilo da li moji prekovremeni sati mogu propasti. Ovo je sigurno pitao neko koji ima jako puno prekovremenih sati i koji se jednostavno ne može izvući iz te kolotečine. Da, postoje ljudi koji imaju po 500 sati na Zeit kontu. Jasna zakonska regulativa u ovim slučajevima ne postoji. No postoji mogućnost da se kod kreiranja ugovora navede ova stavka, znači da se navede nakon kojeg vremena vaši prekovremeni sati propadaju. I ovdje je važno napomenuti da ovo razdoblje može biti od 3 mjeseca do 3 godine. Znači nemojte bez veze nakupljati prekovremene sate, 200, 300, 500 prekovremenih sati, ne znam čemu to. Najbolje je ako vidite da jako brzo nakupljate prekovremene sate, da te iste pustite da vam poslodavac isplati na kraju mjeseca. Ako on to ne želi, tada postoje institucije koje će ovo vrlo lako riješiti. Znači najbolji način dokumentiranja vaših prekovremenih sati bi bio putem nekakve aplikacije na mobitelu. I u normalnim firmama ove aplikacije većinom dobijete od vašeg poslodavca. I još jedna stvar koja je jako bitna, vi kao radnik ste isto obavezni dokumentirati prekovremeni rad. Znači što ste vi radili tokom vašeg prekovremenog rada. Prekovremeni rad je stvar koja u negativnom smislu pogađa jako puno radnika u Njemačkoj. Pogotovo naših ljudi koji dolaze ovdje na blef bez znanja jezika pa dođu kod naših poslodavaca koji samo čekaju da ih iskoriste, da im ne plate njihov prekovremeni rad ili općenito da ih ne plate za njihov rad uopće. Podijelite video sa ljudima, ostanite informirani, pratite Ausländer kanal i vidimo se u nekom drugom videu. Uživajte!